Ngibingelele kuwe mlaleli-ke, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke engizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke uBishop-ke laphana-ke we-M_K ugadle kwazwela-ke laphana-ke kwi-A_N_C na-ke waveza-ke nokunye-ke laphana ngenkathi-ke laphana-ke eLuthuli House lapho kuzoqondisela khona-ke uJacob Zuma-ke igwegwe-ke laphana-ke eqondiswa-ke i-A_N_C na-ke wase washo-ke okunye-ke uBishop kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela nje into engizoyenza nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Engizobe ngicela ukuba lapha masizwile le video ngene comment section ufike usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha ngizole kufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Mangibingelele nonke lapha emakhaya uBishop Ndlela lokhulumayo we-MK Party oqhamuka lapha kwi-province yase-KZN. Ngila eGauteng eLuthuli House ngizosupporta ubaba uMsholozi njengoba ebizwe abantu bake-ANC, abantu bakwaGogo sibabiza kanjalo. Bazothi-ke akeze kwi-disciplinary ke hearing sizwe ukuthi-ke asazi ukuthi bambizelani ngoba ukujoyina inhlangano usuke uyijoyinela wena ngokuthanda kwakho futhi uma uyishiya wena ngokuthanda kwakho. Mangenza nje example, nami I was a member of the African National Congress futhi angiresayinanga ewadini yami, angeke baze bathi waresign wabhala incwadi wathi akaselona ilunga le-ANC, kodwa sibuke i-behave ye-ANC sabona ukuthi asisabhilongi kuyona. Sase sibona ubaba uZuma esakhela ikhaya elisha leli esilibizwa ngokuthi i-MK, sase siyojoyina i-MK sila-ke as a full members of the MK. I-ANC siyacela isiyeke ayiyekile ixhaphaza ubaba uMsholozi, yamxhaphaza uMsholozi esengaphakathi kwi-ANC. Buka nje izolo yamthatha yamfaka enkantolo, yamfaka ejele without ukuthi ayo-appear enkantolo azikhulumele. Abaqeda lapho ziningi izinto bezenza uMsholozi, bezenza kuMsholozi sekwanele noma sengaphandle kubona still basamlandela. Sizothi asizukuzwa nge-ANC, simile siwumkhonto and umkhonto uwakhelwe ukuzodefend abantu base-South Africa. Siyabona i-poverty ngakanani, abantu abasebenzi, kunalokhu uhulumeni ubhizi uleke esigabisela ngalabo 350. Yena endlini uyaphila yena ngo-950 awunikeza abantu. Manje Ndlela njengoba onikhala kanje ke-ANC aniyeki ngani kuphela nje niyeke? I-ANC mfowethu siyiyekile, asiresigninanga amabomu. Aniresigninanga ngani? Asifuni i-ANC, asifuni ngoba umeke saresigna yila bezothola khona amathuba okusixosha benze zonke into abayithandayo. Sikhona sizobalungisa sila ku-MK.